Leng Ahmad ke jonga pastor, maaf ya nga pastor, maaf ya nga pastor, maaf. Langsung tu bah pakajing jeng ke jong pi, kum pakajing im ke jonga pangan pla, ngadon ke shalendet pangan pla lut, ya ke jing im ke jong Henry ngamsya takadau pi ru pinang yelek kenang banyo, ya ke jing im ke jonga Henry kata kanang yui paki udang yesya pastor upas pi ben ba pi ong. Uniu pastor poi sedujo tangna benta jonga usah that boram apa news tangna benta jonga usah that boram apa news ngam tip balai naka ka daw baki khasi ki bam do prakasi ki bam im prakasi ngam smotho Wat ki family jonga kimpat viral Henry da ubriu shisngi uyeng man yale hakmat jonga kajing ili yeng yale kajong u hakmat jonga kajing buram hadu kano Henry maaf ya ke buram ke jonga uthat bur along kumba amde bathat buram dama Henry ki pat bai bathat buram na isu gumno par ang ba uyarap yang tang sisin ro hoy Henry ulai Arab yang hadu arsin ulai save kerang ini video ulai Arab yang tu pasal Arab yang hadu asin ulai Arab yang ngapai ke mesim dan ngapai ke komen uneu pastor poi dujok uneu pastor wesya ya karu dakai uneu pastor poi sya dujok uneu pastor jaka pen kelaya ke jing bahau pen kelab pen bani ke jing sneu bakum ta ken ben ongno ba pastor yu basisha on klem no ya ka jing snew sha ka jing bha bar ka jing bha sha ka jing snew kiri pai ba ki bom tip blai kim dai ki kristal ki la ban shim ban chen shar hok ban comment ya ka hok kadne ka jing da ka jonga na pe tu pastor nga jaw ko umat na pe tu pastor nga jaw ko umat na bar blai ombang isi ya Henry balai ngajau ku umat da ubriu shisni unjing yale khamat ban pen kala hadu asin ye kajing im ka jong asu thu ba anda dip nang to da pet iki komen ki umat ki jau anda jau ki umat ngam la sya banda klem le live nga klem la sya banda le klem le live namat bakamen sim ke bapat ngapat coba palat wat kitub ki briu ki ba aikes ki dang la ban aikes ndai ban kem kimla ban kem Henry ke jingle jong tu pastor pat ki ong no pada ke kam snew ka jingle jong tu pastor pat ki ong no ba uneu pastor poi dujok Henry yala jong shimet ngasngu thu ba balai tu pastor uyeng arsya hakmat ke jong banjeng biang cisen ke video la bayar uyeng biang en mentapat udang yeng biang